ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз барномаи ҳуқуқи зан. Тарафдори оне бошӣ ки ба доди чунин занҳо бирасанд, лайк мондана фаромӯш накун. Проекта дастгирӣ кун. 28 октябр рӯзи ҳуқуқи занҳо. эй, номад палангая. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Асим Шарипов бепул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз пешоб ва аз простатит азият мекашанд, беҳтарин роҳи ҳал ин аз фирмаи Арабис миёд простатит аст ки метавонед шумо раи пешобро ва ҳамчунин воспалени пешобдонро бартараф кунед. ва бародарое ки мехоҳанд простатит аз фирмаи Арабис миёдро аз ширкати шифофармо заказ кунанд, занг бизанен, бизалай. хоб имрӯз гап мезанем дар асоси муроҷиати як зан, як модар, як апа ё ин ки як хоҳар барои ҳар як каси мо гуногун ҳисоб мешава ин зани тоҷик ки дар ма муроҷиат кардагиай то ки нисбати ина ҳамин ду шахс гап занад. Чӣ хеле мебинед шумо скриншот роҳи кардагиай таъношон гиз ранги калучи беразмери вори хандидестанд. хоб гӯш мекунем суханоша арзу шикоятша ва чӣ гунае ки дар названияи видео ва дар картинка дидем дар бораи аҳдия дар ин масъала ҳам гап мезанем. видео сурат партофтум то. Ҳоза чат. Ама дар видео. Кира дута блогера. Дута гурсухта. ҳама хеле кунам ака ки ҳами прамо эфир дама ҳами румана бинана мисол овозм брава ки ҳами ду ҳаромхири лаини худозада одамора қанчиқ гуфта гап мезанан валлоҳ биллоҳ гуфта гап мезанан номи худора бахчон бозича донистиян хоҳари мара ҳаму духта хоҳари ма мешава ма шу дорум мо ҷасе духта шу дорем зиндагӣ дорем мисол ҳевар дорем хисра хиштоман дорем акау додар дора духта дар Москва се акамай падар мина ба номи худо қасам ай хонаи шавҳарам омадагим немҷида атам мазаш гирехтай атам ҳози тоқай дар хона се бача дар Москва бачаҳора миёншон шикастагӣ вори ҳач кор кара наметонанд ҳар готи и духта дар рӯи экран записош миёя ҳами гурсухтора ма чӣ хеле кунам ки прамои эфирда таваккалш ба худо ҳарче ки дар зиндагӣ ма шава ма ҳамиё қатима як бор гап занаму овози мара бишнаван ҳамиё мисол чӣ накунанд ҳами духтара бигиран айрӯӣ кунанд. ма метонен якумш ки дута варианта якум варианти нами ҷои суҳбат мекунен ма запис мекунам видео мекунам муроҷиатона мерасонам а дуюм варианти ки оне ки шитоби ки қатъи худи ваё бя беномусам ваё номус надорам ваё дар кадом ҳолат бас мекунанд ин коршона ки мо аз уно талаб дорем барои корои худшон ҷавоб гӯянд то наву складча айно ҳифз кардестанд. Инами як вариантае ки шумо метавонед ки мисол арз кунед муроҷиат кунед ма запис мекунам видео да мебарорам суханотона мерасонам. ки муроҷиат ҳами ду одаме ки бари ба бар шиштагианд хоҳари мара дар рӯи қай дар лубои корхона ака ҷамъ мешава мисол занак мард ягон хатогӣ мегӯ ягон чи хай часпид связушон безебаи хеле ҳам мечаспа. мақсади гапи ин апа оне ҳастае ки ҷанг шидагиай задагиян кор шидагиай чӣ дар корай бо ки бо вуҷуди и дар болои и ба ғайр аз оне ки ин зан ин хоҳар ҷабр дида ҳай бо баромадаи қадар шармандаш кардесиян эфиро да баромада чӣ хеле ки шумо диден гов бари задагиян шамега хоҳара гов барин задагиян гов барин вош дар эфирошон баромада механданд чӣ гунае ки шумо диден баъд мераванд лингорам мевардоранд мезананд шона вақте ки ҳамин мушкилӣ шидак далер дар канали ма баромада муроҷиат кардагӣ буд видеову чизҳои ҳамин зано мондагӣ набуд шумо худтон ҳаматон медонед ва ино прямо эфира гирифта телефона гирифта ҳамин хел дар дуруни мошин унаву самбақаира занора бор карда чӣ хеле ки шумо диден дар видеои пешина ман нишон додам аҳдияра бурда иста буданд дар борае ки чӣ гунае ки ин занҳо гуфтанд ки дар дуруни мошин бурда пешакӣ хононда ин моментам ма дорум ҳози видеора ма биёвам дар экран дар монтаж мемонам шумо тамошо кунед ва ино шаҳис рафтан прямо эфирда ҳамара қаторак бароварданд барои чӣ кардан ҳамин кора саволи наи апа ҳамия барои чӣ кардан ҷавоб дар наи апа ки ино барои худшона ҳифз кардан мехостанд худшона сафед кунанд лекин мушкили дар ин ки ино намефаҳманд ки чизи
сиёҳа сафед карда наметонӣ, офтоб ба ҷуман пӯшонда намешавад, кори ҳаққатӣ ноҳақ карда наметонӣ, ноҳаққатӣ ҳақ карда наметонӣ. Мумкин аст дар дигар ҳолатҳо бутонӣ, но дар ин ҳолат аллакай наметонӣ. Дер шидагия. Часпидори аз ҳар занг мезанам. Алло. мондагӣ Часпидак, апая чира гуфтам пирсам ҳози ҳами аҳдия дар ҷои худаш? аҳдия рафтак бо. Москва рафт бо? Чӣ ба? намедонам ки ман хеле кинҷикоиша намедонам. ман нами нав омадагиам, нами дар хонаи шавҳар ман хеле телефон. дар инҷа ман шумода мегӯм мардумда вақте ки аҳдия тоҷикистон рафтак, ҳамун рӯз ман алоқа баромадам қатиш. ҳамчун қатӣ падараш ва дар бораи падарашам дар инҷа гуфтем ки мисол хича ятим духтар мега бо падар доштааст, ино модар надорам бародаро. Модар надорам, аз ҳамин хотир ятим духтар мега хича. Хуш, ин як тараф места. Қатиш ман суҳбат кардам, дар ҳамун ҷо гуфтагӣ буд ки алакай гуфтестанша ки абрад на Москва брава. Гуфтестанша мехоҳам худаш брава не. Ана ки имрӯз кори кардан ки духтара бурдан. Ман бале дар инҷа аз бисёр одамо хафаям. шумо мара тамошо кардаестен. Имена шумо мара тамошо кардаестен. ҳамчун аз шумо ки шумо ҳузур доштен, шумо дар ҳамун ҷа буден, ҳамин кора шумо ҳамин хел монден. духтари ҷабрида рафт, дар ҳамун ҷа зери зулм қарор гирифт ба ҳамун дараҷаи ракӣ, ҳеҷ кас пуштибониш карда натонист. абрад наи ҳаромо бо кашида бурданша. ман аз шумо аз замин то осмона хафаем. бародарон шумо намефаҳмед ман кира гуфтестам, леки одамо худшон мефаҳманд. ман худам дар тоҷикистон мебудам, ман ин кора худам медонистам чӣ кунам. ба даст мегирифтам мерафтам ша, леки дасти ман намерасад. не ами аҳдия қатӣ ман ба ҳамин телефон гап мезадам да. ҳамин телефони ҳамин хона якайнами телефони падар ман гирифта, телефона парт уфтай, ман омадам нами хонада ҳами падарам омадам мазаш гирифт. нигоҳ кунед апаҷон ки яхе буд. ман амрӯзи якуме ки аҳдия рафтак тоҷикистон, ман хати алоқа биромад, ҳам падараш хати суҳбат кардем. ҳамун дар ҳамун ҷо гуфт ки аз тарафи Москва бо таҳдидиш доранд ки биёя, вагарна коро безеб мешавад. ман гуфтам ягон ҷо наравӣ. ана ки ман ҳайрон мешавам ки во чӣ хел ӯра тонистан кашонда бо абрад набурда. алло, шунавидаистен? шунавидем. ака намедонам ки чӣ хел шидагия ман намедонам. ини корава ҳами бола ҳами икрам бигиран, корошона бигиран. нисбати ҳама гап мезанам. ин ҳами овозам брава ки во ина мехоҳанд апа, во ина мехоҳанд дар байни мардум меган ки ҳами духтаро гунаҳгоранд барои хотире ки дурӯғ гуфтагиян, яъне наоборот аҳдияра худша дар ҳамин кор гунаҳгор карданиян ва меган ки штоби ки вобшим ки ҳама тамоми кору тамоми задухурди кишидагиай ӯ мехоҳанд ки покиза рӯи пӯш кунанд ва гунаҳгор кунанд аҳдияра ба оне ки аҳдия худаш гунаҳгора, аҳдия худаш как буто ҳамара тӯҳмат карда бошад. ин хеле ҳам бадай бародаро, ин хеле ҳам бадай аз як тарафаш ки ҷабрдай сабри ҳамун духтаре ки ҷабр дидай бо дубора баромада ӯра гунаҳгор карда, тӯҳмат карда, маҷбур карда ки бироя аз сухани худаш мақсад дар назди халқ шармандаш кардания. барои чӣ? барои хотире ки мехоҳанд худшона ҳифз кунанд. ман медонам ин кор натиҷаи кор чӣ мешавад. агар раст ки ӯра бо кашида бо уҷа бурдагӣ бошанд, мумкин аст ки маҷбур кунанд аз даъвош каштанаш усу беста, ҳатто против ман барое ки и даҷҷолора дига ягон кор накунам гуфта против ман бироян гап зананд. лекин момаҷон лангулӣ ҳалли мушкили оне ҳастае ки ранги говори чӣ хеле говое ки калабакала задан мегиранд то калаошон кафида накун, анам хеле пеш рафтан нагирен дар ҳолате ки шумо ноҳақен. якумаш бестен дига дар ин тема умуман шумо гап назанен. ӯ аҳдияро агар барои ҳамин даъват кардагӣ бошен наброрен ягон ҷо. фаҳмидем барои чӣ хотир? барои хотире ки то чанде ду чанд шидан мегирам мушкилитон хуб намешавад. бо мегум дар калаи пуштон ҷо кунен, гарчанде ки агар барен маҷбур бисозен ки бироя зидди ма арзу шикоят куна, официална бо вуҷуди ин шумо ягон кор карда наметонед. мефаҳмед намира? дарк мекунед? чунки далелора ҳеҷ кор карда намешавад. ана гап дар чӣ ай? ва далелора ҷобаҷо кардан иш алакай ма дар ин кор хун надорум. шутоби далелора ҷобаҷо кунӣ ва гуноҳи шуморо ошкор кунӣ. то ин қадар вақто ошкорай нодалчи шанбо даҳшатноку безебтар шида рафтан мегирад. биҷиқен бишинен, ғам натен духтара.
کار حقیقت داره شتا خورده ها مال اینا دلسوزی کردن که بگو ها را دلسوزی وای دلسوزی نکردن پا ای پاجو شما نه این دلسوزی نیست که ما یا با خاطر ما گپ زنم گوش کنید شما همین پای ما دو حق باشه همین روی کان قطعی هوا گپ زن که اگه دلسوزی او چون پول کردن زن فقط چون ای پول هم شیدن ما نمیاد صغیره ادم که اوچا نداریم تمام پدر داریم اکا داریم خدا شکر در قولای سرمون اولاد و اجداد داریم هیچ اکا ما خیلی نیستیم همه مثال خودش چی داره وایو دلسوزی نکردن وایو روی پوش کردن از روزی همو یکم وایو روی پوش کنی رفتن دلسوزی نرفتن یا دلسوزی نه که بطاقه چون دلسوز او قد دلسوز باشید خواه و یک حرام خری خدا زده و را همون مسکو برداشته و در تاجیکستان باشه که قطعی فرزنده پدرش چون سوز نمیگیرد و هم خیلی آدمای نمیشیدنی پسند این همی گپوم اکا گلسوای که دست اینم خیلی بمونشون که نسبت نوا در سری در سرخون هم در اوشون میکنیم همی دختر روی اکرام رو وردین در مسکو هم عذاب میکشه همه شتا میخیره آدم یاشای بیعقل نفهمای اونجا خیلی که هیچ که مثال نیسته که بی سواد مکتب خوندگی نیسته دخترک تماما همه خیلی کارا میبینن نه خود در همه قدر بالای اکرانو در برورین دختر نمایان کنین بانو خدا بچه‌مون گنده چیدگی نکرد من خودم آدم شودارم نمی‌هوزی شوی ما بفهمم میسارم میکنه توکلش به خدا هر چه کی شود من باید قطعا هم ده حرام خری لا اینه که ای پول حرام مادراشون زناشون فرزنداشون ای پول حرام رکلام میکنن میبرن پول حرام میگیرن کو کلون میکنن من باید نمیگم پای مرا نمو بشنوه که نمیخواد در بالای جای نمازه نمیخواد دعاشون میتیم که خدا پروردگار عینم این دیوالی چون کنه برم خوکای تاجیکستان زارشان نبینن ما میرسونم آدم یک قدر آدمی پس یک قدر تو در هر یک کلمت عیبم شوه که هر یک کلمت هم نوم خدای تعالی را گرفتی سای هم قنچق گفتگو میزنه تو باید نوم خدا را در زبانت نیاری وقتی که آدم قنچق گفتگو میزنی من همین را گوش کردم من همین نو اومدم همین برنامه را من نو دیدم که وقتی که حالتی همه گپ میزنن هر یک کلمه از قنچه گفتگو میزنن در پیشم باشه برنامه الله قسم کو نمیتا بدندونو میکنم میگیرم پیتش میکنم خدا بزنم من نمیدونم این ده حرام خور چی قخچون رکلام کیسن ای پشتی کی میپرن این حرام خور نودیدوی گشنوی حرام بگو رفتین مسکو ردین در اگر یا در تاجیکستان باشه با فرزندای پدرش چون یه صحبت نمیکنن خیلی مومیله نمیکنن یا آدم خری میکنن یا هم مسکو برداشتگیه یورا نه خود تو بخیزی تو دختری توجیک خیر مایله او قدیلت بسوزه رحم دیل باشی سر را دسمال کوره اگر خوب یا مازش بگیبته یا داروش بگیبته خیر یا جو بار تای پرش که او قدیل سوزی ان همی آدمی که باری بابا جونایی که امو دیگری چینم دارن امو پقنه رنگالی کنگالی انم خدا پروردگار سوبچش بکشه آوازای خنکش در خاک خنک برای قدسیون کوی کاگیش انمو پدنالت خدا زده خدا پروردگار کورش کنه انم خیلی درموشون دوش میکنیم که دوم بگیره شد خدا جون این قدر مورا شوی مورا تانه میکنه این قگفو میگه این ویدیو را میبینن ای خدا نترس خیز خدا زده ای کورا کرد میتونیم ما میبرورم از اپیزودونه ای روز میبرورم میرسونم شه اگه چی هم گفتنی باشین اولی نمی آوازه من توکلش بغداد شوی من بشنوم من نمیدونم چی گم میشون توکلش بغداد من پروست اکاکو پدر میجده اکوم هم خیلی تلفن میکنم بانو میخدو اکام ایس تلفن کده یک گپو میگه اکای کلونی ما که خیلی ایدستی مو چی میه یا شای مورا گوش نمیکنن خیلی یا شای حزینه را بدونه نکچ خیلی نکی نخواه همین دخ دوزده حرام خر بالای اکرام برورین همراهی مراجعت به تمامی خویشاوندانی این خواهر را که در چنین جبر قرار گرفتک برادرها اکها کدام خویش و نزدیکایش که نباشین شما هیچ وقت شما از این دختر در این حالت خفگاری نکنین چون که این دختر زیر ظلم قرار گرفتگی است نسبت این دختر جنایت شدگی است شما دستگیریش کنین شما در برش باشین در قناتش باشین فکر کنین یکمش که جنایت رخ داد نقطه این کینو نیست عقب گردانده نمیشه باشه ایسر ضبط کرده نمیشه این رخ داد نقطه برآمد اینترنت مردم همه شناخت مردم همه دانست نقطه یعنی که انجام باید شود رخ داد آغاز شد باید انجام بیاوه
انجام چگونه جواب در کاری که نسبتش کردن. در حال دختر با برآورده بخرن، ظلم کنن، یعنی که او را خریدن نمیتونن، مقصد مجبورش کنن، ظلمش کنن، چی کاری که کنن نکنن، ببرارن و با از گپش بگرده، با فایده او گپ زنه، دیگر کارا، این راه حل نیست. این عبارت هم شما را این عبارت این برعکس هم شما را به آبرو میکنه، هم خلق خوب قبول نمیکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که خلق میدونه اینمی حال اگر همون دختر بخیزه بعضی هم آدمایی که پرستیژ گرفتگن گپ زنن دختر اگر با فایده آدمای گپ زنه که جبرش کردگن، خلق میدونه که مجبور بود از این کار دیگه نمیشه و برآمده. شما برعکس فهمین شوره. من نمیتونم فهمیده که شما برای چی خاطر او را گشته با مسکو جواب دادین. چی با وای مسکو رفته برات نه؟ اوزی ما همین اپام امیدواریم که دیگه نبرورن اکران از او طرف، لیکن ما خیال میکنم که میبرورن، برای که او را به سبب دعوت نکردین. او به سبب نرفته اونجا و آنی که رفتگی این خواهش خودش نبود، چون که ما با او روز یکم تاجیکستان رفتن صحبت کردیم. اودا کای او یوشای او نمیفهمه، او قدیل سوزی او قرهم دیلی سرش دسمول که بردایا اگر یو رحمدلی میکردن، اگر یو اصلی واقعی رو که مشکلی رو حل کردنی میشیدن، پریامو افیر گریون کرده اوجا نمیرفتن، خب دا میرفتن حل میکردن، میپرسیدن که گناهگار کی چه، لیکن نو پریامو افیر گریون کردن رفته تمام میزنه. امی اهدیه را ماشین دا بار کرده، پریامو افیر دا بردگی از اپیزود تماشا کردین؟ نه ما تماشا کردیم نیست، ما کاروز شبون تماشا کردیم. همشه جمع کردن بردن، ایس پریامو افیر روست چون کردن، دا پریامو افیر همشه برآوردن. بعداً با ویدیو کردگیان همون دخترها گفتهستن که روامون پشو نگفتگیان در همون زاپیس یا ادکریت برآمدن نشونشون دادگیان. برای چی؟ برای پول کارکنی شون. حفظ کردن نه، برای پول کارکنی حفظ کردن روی پوش همه جنایت. برآمدن دختر را مجبور کردن که تو کی دخترها برعکس گپ زنن. یو را وازمینی بعد میغلطه، یا اگر که تاجیکستان برام میدونین این کارو کردگی نو جنایت هپا. همش جنایت چیه خیلی هر توپا جنایت های. اینم خیلی کما نمیدونم این زندگی ما چی شود. اهدیه کی رفت؟ چندم چیزا بود؟ نمیدونم که بانو میخدم، من نمیدونم، من این پدر ممازش گرفتگی من خیلی سمی مانده خواه تبجیز من میدونم خیلی کار شدگی من نمیدونم یا چی پیلان دارن این قخچونه. برای چی خاطر من اینجا پرسیدم از این اپا که اهدیه کی چندم چیزا رفتگی بود، با چی خیلی که گفتم شما میدونین من قطعش در علاقه بودم. همه رقمایی که من قطعی اپا گپ زده استم اهدیه قطعی با همه رقم گپ میزدیم. البته شما رقم نمیبینین، مخفیه، نو یک واتساپ. برای چه اون خاطری که یک چند روز شد که از علاقه برآمدگی بود اهدیه. نه من گفتم این کارا اگر هم بالا اکرام برو یکو ما همش عینومی همش اکاکو ما اینم خیلی گشتگیم دیدگیم همه جور همه اینم خیلی قانون و قاعده اینم تری سوت ملیسه و پراکرور همش اینم خیلی میدونم عینومی همش شکایت میکنم. ما پروس اینجا کم ترک پرابلم از یکی کودکی مایده دور من ایجام جنبیده نمیتونم. اینم خیلی ای نیکی بس کنن همین بالای اکران رکلام بازیشون بس کنن. این مردم خطون خوهر ندارین، همین ده حرامخوری شیطان الحمدلله میگن، قدو میگن، رسول میگن، ایزونا میکشین. در هر یک کلمهش همین بفهمین حقیقت هست، حقیقت همه چی ایونه خیر رو پوشش کنن برم وابشه دیگه همین چیزی هست نیست روی اکران نبرورن دختره. بچه ها میونشون شکست در کار برموندین. وایو باید خیچونه حفظ کنن آخی مجبورم برورن پا باید خیچونه حفظ کنن، باید از همی کی چی خیچونه حفظ کنن. شیطان اینمی خدا انمیره بزنشون اتمای پشتی و اتمای چشموش مونده. انمیره نمیفهمن اپا که چیزی سیاه ها سفید کردن نمیشه و او خواسته سن که سفید کنن چیزی که سیاه های. خودشون یعنی که خودشون سیاه که هستن میخوان خودشون سفید کنن، لیکن نمیشه چون که چخیلی که گفتین حقیقت عیان های علکای اوجه پوز نه نو با کلا نمیگیرن.
یعنی همینجا در پرابلم با اکه خچونا دلسوزی میگیرم بالا اکران ده های بلوگر قور بالا و این همش رای شیطانی و رای فریب مهنت کرد خیلی لوبا جنگ خیلی میشه او قدر دلسوز بودی بگو او قدر آدم اختا قنچق بفتا گاب میزنی هر یک کلمت انمی گپ انمی آدم مرا اچنون عصبی کاگه کی نمخلی میگم کو بانو میخدو اگر هم آدم در پیشم باشه نمخلی بعدم دونم نمخلی میگاز میکنم میگیرم روشتیت میکنم او بو خوجیه او بو خوجیه اس خیلی خوجی و خیلی گرم خوجی خدمتایی میگن وقتی که آخر زمان شد خوجی بیسو میشوه کو خوجی که خچون نمون خوجی شوه نمون بالان شوه نه خیلی خوجیان او خوجی که وقتی که آدمی حقیقت خدای تعالی را که بشناسن او خیلی کلمه نمیگه بله هر یک کلمه او گپ به دهن نمیاره آدمی که از خدا بترسه اگر چنده که زورش بیا اگر چنده که عذاب هم بکشه راست گپ میزنه هم خیلی است خیلی حقیقت همش ایون اکنه که همین کار تینج کنن یا مسئله یا چیزی کنه که همین کار تینج کنن دیگر اکلام بروریشون بس کنن حرام خنیتون بس کنن بگه فرزند شما با نونی حلال کلان شود چخیل میشه نونی حرام قدیبانم را یختونی شیطانی ابلیسی حرامی نومکاری نمیخیلی فرنومه که خدا زده میشه میره من دیگه اوجه اگه زرگی من نمیدونم چی بگم من نمیدونم نمره حوالی من صورت شما را روی اکران دیدم بس گفتم همه میره من تلفن اکت نمیفهمم موقع من تلفن داخلی سر کار نمیگیرم خب ما سخناتون میرسونم اپا طریق ویدیو با میتونه تماشا کنیم خیلی در عموم یگان چی اگر با ایمن با پریامو با یگان چی دیگه گفتنی باشه خچونده میتونیم بگیم اگر نباشه همین اوضاع مرا هم میودم و بعد میفهمم نشنم بعد فیلم مرا چی میگم من اوضاع مرا بشنوینم اختیار دختون اپا مقصد که اگر که اوضاع گفتین کو من برسونم گپام اختیار دختون اگر بگین هو من میرسونم اگر که بگین نه او دلیل میکنم تقدم مقصد اختیار د شما اپا ما یا خیلی گپ زنم که مثال همو بفهمم که اینم خیلی همه اینم خیلی مورا سرگردون کردی سرسان کردی خدای تعالی نمیتا خور ذلیلت کنه بگو خدا در نام خدا بمبرم هم خیلی شیطانو کم شوند در دنیا بله بودکی مایده دارم اکا دادستم بودکی مایده دارم اکا نیکو ما میدونم قطعی آدمای حرام خرمت چخیل کنم هر که با خودش اکا آبرو داره چی خونه و در حلال نداریم آبرو نداریم ای باید با کم بغل چه آبروش چی میکنه که مقصد خیست هم نکنه روی اکران نبرورن دیگر اکران من نکنه نسبتی همون بوده گب نزنن اولی ما این رفته میگم بورم که همین بالا اکران همین گپی نوشید اکران اینمی همه شکایت میکنه اونا کد ما شکایت میکنه همه کنو قویده را میکنه که چی خیده خوب اپا جان شیطان ابلیسی خدا زده خدا خور ذلیل شو کنه فرزند نداریم گو روی اکران نبرورم بیسو هر روز بچه همون سه اکم در مسکوه ای کرکنی مونده میگه ای فکر آدم همین فکر آدم هم میغلطونه که در زندگی اگم فکر داشته باشیم فکر میدونیم که فکر آدم ها چخیل میکنه ما فکر میکنم که اهدیه را توشتو دوباره فیراد کردن سببشون همیه که با میبرورنشون لیکن خیلی نممکن نه سخنای شما سبب شده که با نبرورنش نه نبرورن که بانومی خدا قسم اتم ازش نیسته آدم مسافر پیره بچه ها در مسکوان با موزانه که عدیس منچمی اتم یا چی شوه تو خیلی ستوار تو میه که چی میشوه اینا خطون فکر کنی نکر توجی کن نخو ای فرزه ندارن هم وزه ندارن ای خداشون رکلام هم میکنن ای برین دفشن بگویه یا بیل کدمه بیرین یا کوری وزوین کنین یا بر عرق بریزانه نونی حلال بیتین زنوتونه فرزندوتونه بعد میفهمین که در دنیا چی گفت بیکارن اونم خیلی میلقن نونی حرام خوردگی حرام خری کدگیان بوده که جاش ده همون روز که سیونکا میکنن میبرورن اونم بگوی که خواهری مرا تل میکنن بالا اکران میبرورن اون 10,000 میتن 10,000 روسی جاش ده همون جاده میبرورن پولشون میتن که ما اینا بالا اکرام رو بردین نکننی تاریخی ای بای او بالای ای بشکو ای بای اپا اگر او ناموس میداشتن از خدا میترسیدن چی میکردن همون آدمی را کوزی خوجی گفتی خنجر گفته گپ میزنه یک سوم مسجدی کلونا گرفته بیزنس میکشه اپا شما چی گفتین وای از خانه خدا دزدیدن ده از خانه خدا خیانت کردن ده از آدم عادی میترسه اپا او آدم همه خیلی در اشکلای میزنه ایشالله با امر خدا ما خودمون هیچیم نه که ایشالله با امر خدا
کسی که کده نسبت ما نوحقی کده دیده 20 آدمو کده گیان در نوم خدا جانم ولی همه آدم نسبت همه ما همه خلقت کو در بلاهای میزنه در راههای میزنه که بگریه ها نمیخیلی چی میکنه چه خلاص کنه نمیتونن انشالله اولش خدای تعالی ما هم خیلی آدمای به آزاریم انشالله در نوم خدا بمرم ما نمجا یگون آدم نه آزار میتیم یک دخترای نمتری ساده فعلی نمتری یگون کس در بعدی من زیامون رسیده نیسته یگون انسان در اشکالو نرسیده خدا نرسه نکی همه آدم من نه ویدیوش تماشا کردم گوش کردم هر یک کلمهش در اخبارات گپ میزنه همه آدم اگر همه تریتوری تاجیکستان در میبود یا که همه خدا را شکر استغفرالله اگر همین بوده که میدم آدم میافتم نگاه میکرد که من با انم جرا این مینه برای کلمه های انم میرفتم انشالله روزشون میرسه در بالا اکرام برو مدی نخود و این درجه را هر روز ویدیو میکنن میپرتویند توکلش به خدای تعالی کاری که اگر کده نسبت مو کده انشالله به امر خدا میبینن همین دختره که پشتی دستم پول همه خیلی کدن یکی میبینن یو آیامی خودی اولی همی کورم یگون چی نبود یگون چی بگم شرط نبود همونا را اکرام بروردن در همون اولم لیکن میتونستن که هم خیلی جواب بتیان مثال به اکرام بروردن همونا را نکی نو برعکس کارا کردن آخی نه خیلی گازی شما خودتون گفتین که حتی بعضیاش از سوم هم دادین رفتن افری کردن هم مرا دعوت کردن هم مرا روز کردن هم مرا روی اکرام بروردن در اکرانو بروردن که تا خواهر ما فروخته باشه تا که مولا پول ما نونی حرام نخورده مکه ما نمیخیلی آدمای مهنت کشی نمیخیلی عذاب کشیده ما یگون کس ما را نه ما پروستا نمیخواهیم که همو آدمو بعدی کنیم یا یگون کس از زیون منبرسونیم همی کار خیلی نخواستیم نکدیم ما نمی کرد ببینم ای نشد که همی خواهرم هم خیلی پروگرام ها میبره که میرم ای بوله همه شکایت می نویسم یک قدر آدم در زندگی سرگردون سرسون کردن یک کاری خوبه یا می خودشون بستن فکر کنن بله خب ما عرض مراجعت شما را میرسونم خب من مراجعت شما را میرسونم ممکنه که مراجعت شما سبب شود که با میگم که روی اکران نبران شود دعوت کردگیان شب ماس برای بروردن برای خشون حفظ کردن نه برو رانکه همی را التماس یک کار کنین که همی حرام خورا را بگین نمی بازی من پرامو ایفی را من نمیتونم اگرنی من میگم ما چی کردم ما وای اگزاپیس کردم اصلا همه گفتهاتون هم خیلی من خودم میرسونم در ویدیو میمونم و با خودم سخنای خودم قطعی هم گپ میزنم اصلا مراجعت خودم قطعی هم در عموم میرسونم شون خیلی چی بد نشود که آواز مثال من هم شو دارو میترسم یکون گپ نشود با من بس یک بودک با چو میکنم و زندگی همه دقیقین شده یگون گپای زیادی گفتگی نیست نه همه گپاتون حقه همه گپاتون جوش ده یگون چیزی لیش نی گفتگی نیست نه همیشه کار میکنه که دلسوزی کردن بوده که گرفتیم بالای اکرام رو مدن این دلسوزی نیست این نمیدونم حرام خوری کردن یا چی کردن حفظ برای خودشون حفظ کردن اپا برای خودشون حفظ کردن نکنیم گوه کارتون حقیقت ایون همه چی ایون خیلی دیگه نمیشه میگن که افتاب با دومان پشونده نمیشه و اوجه کار شیدگی ایره دیگه نمیشه و برعکس کرده دزدی و غریب پس گیر خره میگه یه روز برون میزنش نبود میشه و کار ایون میشه و این همه خیلی دیگه کار شیدگی شیده که بله او را دیگه نمیشه و برعکس کرده وقت تعقیب گردونده نمیشه و کو این کینو نیسته که وقت تعقیب گردانی او دلید کنی ما همین کارا دعوا نکردیم ما دعوا نکردیم پروستا همین گوده که من حیران میشم که دیگه از خچه دلسوز میگیره همین خواهر من را درجه بین همی ریشکی که نه ریشی سیاه داره بابا جانش نه و دیگه ریش لانگولی همو خواهر من را به همو درجه خواهر من را انم تشکیلی که اگه انمو زنکو دکی بیا گفته اگه من برای همی شما همه خیلی فهمیدین اکا اگه که بیا همی دختره که 22 ساله آوردگی فهمیدین اکا تو کدام اندازه آدم توره تو کدام اندازه آدم حرامه دختره حرام نیستیم ما هممون نمیگیرد گوشوده شکدگیم یگون تایتری آدم حرام نیستیم اگر دیگه آدم رنگی فرزندای پدر خودش اگر حرام میشید کو ولی بچه کارو دست زبه
خوار ما خسته باشون گرفته تشکیلی کاگه خوار ما را با چیکورو دعوت کاگن بودا خسته گرفته نفهم آدمو حرام خره خلق بدونن که ایو حرام خره هم آدم نوری روش نور چکاوینی سوما پارتو آواز میگه که همه آدم چه خیلی آدمه конечно бача ба Аллоҳ қасам мехӯра пад сухани дурӯғ гап мезана ба Аллоҳ қасам мехӯра як шахса ҳамҷинс мега ба Аллоҳ қасам мехӯра дашно мекуна ба Аллоҳ қасам хӯрдан ина як савол дар шумо ҳамин шумо метавонед ки дар як ҷумла ба Аллоҳ қасам бихӯрен дар як ҷумла дар калимаи дигаритон дашном кунед виҷдонтон мевардора ана одама мевардора виҷдонаш ژکو خداوند اینطوری آدم‌ها رو میگه امروز خوب میشه پگاه خوب میشه با خیلی آدم‌ها هم هستن که خیلی شیطان تولد شدگن برای که پدرشون بنونی حرام کلانشون کردگن وقتی که بن لقمه حرام یعنی طریق کلان چی فردان چمن هم خیلی شیطان میشه بله بله این آدم این قدر داروی کرخت این قدر او قدر آدمی دلسوز میبدی میفتی خواهر агар ино реални мебуданд мисол мегирем на ба ҷои ҳамино ман мебудам тасаввур кунем просто шумо хе тасаввур кунем дар ҷои ҳамино ман мебудам чӣ кор мекардам мисол баромада дар ҳамин бора гап зад як блогер мисол мегирем қатима баромада гап зад далер дар бораи ҳамин моҷаро агар ки ман дар ҷои ӯ мебудам мисол мо одаме ки реклама кардагӣ бошам агар ӯ реклама кардагӣ будам ҷои кора хоб давида прямо эфир карда намегирфт телефон намедавид намерафт чӣ кор мекард одами действительно ҳақ кор мебуд действительно агар истинара мехост действительно кӯмак кардан мехост берун аз камера берун аз кадр беогоҳӣ кардани сабуру пабуру сангпуру дигараш алоқа мекард қати худи ана ҳамун ҷабридаҳо аниқтараш қати анами худи аҳдия берун аз дарак доштани сабуру дигараш ва мегуфт ки хоҳарҷон ҳами хеле гап шидагиай мо мисол ҳамаи сабур қадим мо медонем ки ҷурой кумбакун анохино хай мақсади қавақ ҷурагӣ ҳам карда бошем реклама ҳам карда бошем дигараш лекин ҳами хеле гап шидагиай ҳози гапҳои хумона мисол сабур пабур ҳеҷ кас намедона аз ягон кас натарс гап за истинаша чӣ гапай и духтар дар ту мегуфт фаҳмидӣ духтар дар ту мегуфт мехести видео мекарди мегуфти ки хоб бародар муҳаммад шарипов далер мо ҳамин одаморо ҳамин қадар вақт реклама мекардем намефаҳмидем хайна шумо рӯз баромаден гап заден ма духтар хади гап задем действительно ҳам хебудай мардум дар ӯ вақтара ҳайфита намекард мардум дар ӯ вақт дар рӯи ту туф намекард фаҳмидӣ ва нарира ана ӯ нишон мемедод ки баъд мехести прямо эфира гирён мекардиу медаромадӣ офиси сабур баъд ана ӯро рост мекардӣ медидем чӣ кор мекунӣ ана уҷада ҳақ мешид ана уҷада кори та дуруст мешид ана уҷада та ғамхори халқу миллат мешидӣ фаҳмидӣ як кори элементарни кори оддияй ҳал карданаш лекин коре ки шумо карден мағз ҳифз кардан буд шумода муҳим шаъну шарафи ана ҳаму сабур буд шумо шаъну шарафи ана ҳаму одама ҳифз карден ба хотири чӣ ба хотири оне ки аз ӯ одам дар шумо фоидаай сабур боҷаи момаҷонай ҳамихел момаҷон сабур боҷатай лангулӣ боша даромад шумо ҳартон даромад дорен шумо аз ӯ кантора шумо да фоидаай хешрутаборӣ ҷурагарӣ дигараш дар ҳолате ки ҷабр нисбати як духтар шид шумо да муҳим нестае ки мушкили нисбати ҳамин духтар шидагиа шумо да муҳим оне астае ки ӯ одамо ҳамроҳи хитонай шумо ҳаматон як шайкаен ҳаматон як шайкаи ҷинояткорен аз ҳамин хотир бо гуфтестам ку аллакай фаҳмиде на баъди ин гапҳоро ма гуфтан уже фаҳмидестен шумо қати ки кадом одам кор кардестен барои ҳам хотир бо мегум ку чӣ коре ки бикунед накунед нисбати ӯ духтар бефоидае барои ҳам хотир ғам натен хитона духтарам ғам натен наброрен шаҳарҷо бо мегум ина официална ҳатто агар маҷбурш кунем брава зидди ма арз кунад зидди ма барои шуморо ҳифз кардан официална дар болои ҳам шумо ягон кор карда наметонед ғам натен духтара монем ба ҳоли худаш рафтан бигира ҳатто дар ана ҳами позитсияе ки ҳоло рафтеста дар ана ҳами ҷамъ шумо метавонед хитона сафед кунед просто бестен нуқта монен хе бестен буроем бигӯем ки хоб тамом уже коса лабрез шид чизе ки аёнай ҳоҷат ба баён нест гарчанде ки муҳаммад шарипови қадар баёнш кардагиай ҳамин кор ҳаст ҳо духтар ҳамихе кор кардан ҳамихе кор шидагиай ҳо хайна гарчанде ки видео буромаден қадар чӣ карден хай карден ашибка карден всё ашибка карден тамом момаҷон қадил ангулӣ просто ҳамин гапа гуфтан ягон ҷои мушкил надорад
ошибка карден ки ҳамро ҳифз карден. ҳо действительно ҳамин кор ҳастай ва дар ин тарафи позитсия бестен ки хоб бояд ҷавоб га барои ҷиноятҳои кардагишон нисбати ин духтар. тамом ягон мушкилӣ нест дигар. баъдан уже мегзара қадами дигар барои ҷавобгарии унаву сабуру дигараш. бо вуҷуди ҳамаи ҳамин корҳое ки шумо карден ман фикр мекунам ки мардум мебахшад шуморо. мутаассифона оное ки мебахшатон. аз чӣ хотир? аз хотире ки бо ма дар иҷа кор мекунам, бо ма дар иҷа мардум қатъи гап мезанам ки ҳадафи мо шахсҳои ҷинояткоре. ин кор аён будак. мисоли гап мегирем рамазона. чандин моҳ қатъи ма разбор дошт. баромад прямой эфир бахшиш пурсид, гуноҳи худша иқрор шид, рафт. одамо ҳатто маладесшам гуфтагиян. тасаввур кун. ки чандин моҳҳо буд. аз шумо дар нисбатон ҳамин кор мешавад. но агар ки шумо бо ҳаму беақлитона гови тупой вори калаҷан карда бо духтара бурорен, то ба фоидаи шумо гап занад, то ба зарари ма гап занад, то дигар чӣ? эй одамо, фаҳмен аллакай. фаҳмен. зидди ҳақ рафтан номумкинай. дар ҳоле ки дар уҷа ма иштирок дошта бошум бо. фаҳмо? ба тарзи масхаравӣ адвокат мегӯем ку? ба тарзи масхаравӣ. ман агар адвокат бошам дар ягон сохтор, ягон ҷинояткор озод намешавад. ягон ҷинояткор, ягон ҷабрдида арзаш беҷавоб намемонад. агар ман адвокат бошам. так что адвокат гуфтани шумо нисбат ба ман и комплиментае, и пасзанӣ нест. гапое ки ман гуфтам гӯш кунен. чанд бор дар сартон то бутен. зашад кардан аз ҳайфити гуфтани мардум хичона зашад кардан ки ҳайфитишон накунам. наҳлати худо дар сараш бия худо парвардигор нами чӣ хеле моро дар анами тоҷикистон овора ва саргардон кадай худо парвардигор нами хеле худо намтари овораеш куна ки худо хор залилш куна парвардигор нахуд ба ин дараҷара мо шу кадаги рафтаги мо хеле кати тари корора мо дидаги нестем ака. ма да як чиш ҷолиба япа ки ҳамун вақте ки духтарро даъват кардан барои хушона ҳифз кардан бо сини аҳдия мегарда мега ки ҳамин ты мара мешнаси ҳамун лангулие ки ҳозир гуфтем ки даъват карда одаморо ҷамъ кардае ку вай кардани бида аҳдия гирехтае бо сини ҳам мега ки ты мара мешнаси мо ты мара ягон бор дидаи ягон бор надидаи аммо аҳдия худаш бечора ҳам рӯзе ки якам тоҷикистон рафт қатъи ма гап зад гуфт ки ака медонӣ ки дар ҳамун наздикӣ як ҷангалае гуфт речка гуфт чимчия гуфт ман метарсам гуфт ман агар ки мехестам дар прямой эфир уҷа гуфт ростша гап мезадам гуфт ман метарсидам ки мара мебаран мекишан мепартоям гуфтам онҷо мара ҳама каса бори сар омадам ба мошин бурдагиан шуд онҷа видеош ҳаст. ин кор ҳақиқат дора ҳақиқат надора не хай ҳамин кор шид дар насиби ҳамин гудак ҳамин хел хай шата хурд азоб шахай кашид ёшан беҳақлан мумкина бо вуҷуди шата хӯрдан бо вуҷуди азоб кашидан бо буромада шармандаш карда бо дурӯғгӯш гуфтест янохи анаиҷа дарднок шапа ин кор хай ки тарсидак бо намедонам чӣ коре ки хест хай ки рафтак малишна ман надидам хоҳар ма рафтанша ман мегум ку будаки майда дорам бояд намемонден апаҷон бояд намемонден ба номи аллоҳ бояд намемонден ва барое ки рӯзи якум ки тоҷикистон рафтак ҳамун духтар бечора қатъи нами мусафиди падартон ҳардушон якҷоя қатъи ман гап задагиян дил раст ларзида намемонден апа барое ки ҳамун рӯз уже гуфтеста буд ки таҳдидиш кардестан ки биёя абратнак корош безеб мешава намемонден апа бояд рафтани шумо амро анамуда хестай рафтай бачаҳо телефон кардиям атам ҳам хел гапа гуфтан ки хай одами пира давлени мезанаш я инфаркт беқапа и атам я чишмиш уже мега надидеса чишмо мега аҳдия гуфта файруд кесай мара ман намедонам ака ҳамура апаҷон шумо як кор кунен ҳамура ҳадди ақал қатиш суҳбат кунен чӣ ҳол дора мада хабар барасонем ки ҳамун дурустай созай ман намеомадам телефона неминав телефона гуфтам ҳамин сурат шумора дема гуфтам ки ҳамин беко хая гап занам ҳамин одамо бигиран ҳамин нест нобуд кунан ма агар шинохта бошен ман ҳамун блогери ҳастам ки барномаи ҳуқуқи зан кушодам анам блогерам муҳаммадам фаҳмидам ки ҳамуен ки ҳамин шумо да гап задам ман мефаҳмидам ман ӯ одамое ки ҳамин нисбати хоҳарам болои икрам рӯвардагиян ҳамида ҳаромхири лошахир ман агар ҳамиёра медонистам қатъи бо чӣ хел гап занам ман намедонам ака рост ман метарсам ки овозои ман мисол видео да бурояд ман зиндагӣ дорум се фарзанд дорум
ака ози ҳами ҳама ба зиндагӣ хичай ҳама ба зиндагӣ хичай ози ҳеч када чизи намекунад. шуморо суратон видеотон нестай ака овозтон хай масади гап ки на бо дар охирон боя бор дига мегум хитон фикр кунен лекин ба фикри ма боша агар ягон чизи зиёдӣ нагуфтаен ягон чизи ғалат нагуфтаен ва аз ин тараф дигаш хуб мешавад ки ҳамо ҳадия бечора дар Москвай ҳози ҳаморо бо мебарорам барои ҳами даъват кардагиам ва мумкин ки гуфтаҳои шумо сабаб шавад ки ҳамро набарорам бо як фикр дар саршон бизанам. ака ҳами хелкане ки дига видеоша наброраҳо ҳами гап мара мисол гапҳои ҳами дар корим абумониш гӯш кунам одам ки дига ҳами видео накунанд бас кунанд видеобозишона рӯи экран кам бикашанам будака ки ҳамара асабӣ кард ҳамара нервӣ кард мо дар итари оилада мо хеле духтарои бераҳаи духтарои итари чӣ нестем хай ҳастай одамое ки духтарои ки мисол хичона болои экран мебуроранд чӣ мекунанд мо итари надидем. Не шумо маҷбури напа ма барнома мекунам барномаи ҳуқуқи зан ҳамон барномаи ҳуқуқи зан кардагем ишта масад ай муроҷиати шуморо нишон метиҳам ба суханои худам қатъи гап мезанам илова мекунам гапҳои хай тамошо мекунем баъд роитон мекунам ва имкон мақсаде ки ака бӯи умед аз оно ку нестай лекин бо нигоҳ мекунем ку яке камеам боша агар я метарсан ҳози гуфтесиян ки каналомо намефурӯшем мегирезем мерем яке хаб мекунанд охи намебароранша бечорора ай наброран дига ака ҳами наброран ки ба худо ҳамамон афкор шидем ич кора ай асаб мерам болои газ дар шира мемонем аёду мебура мерава ай фикра уже ҳамамон ба худо ҳами одам фикрати дига ягон чизи пеши ягон кор намерава. бале момаҷон лангулӣ гапи апара шунавиден наметонен дига уже дар кор нестай дига маъно надора оне ки бо духтара бароварда бо зулм карда бо маҷбур карда ки бо ба фоидаи шумо гап зана уже аллакай халқ медонад чашми халқа дига хок пошида намешавад хаб кунен тамом и даже дар воқеае ки ҳами кор мегзара ҳаму ҳолада медонанд ҳама медонанд бас кунанд ки ба худо ҳамаро асабӣ карданд и духтар ягон духтара ки сағраи бесоҳиб нестай ягон чи илова кардан дига зарурият ҳам надора ҳама гапҳоро ма гуфтам дар охир бо як бор дига лангулӣ момаҷон сабур хоҳара дига ғам натен дигар заноро ҳамчунин дигар ғам натен чунки бефоидаай ҳалли мушкилиро хоҳен дар кортон иқрор шен кора кардагиен барои корҳои кардагитон ҷавоб биген агар дар умум статьяи латукуби ҳамон духтара агар ҳисоб кунем ман хиёл намекунам ки тира бубаранд 100 сол бишнонанд ки қадар одаморо барои кор безобита кардесин бубуроен ҷавоб бигӯен тамом ягон мушкил надора фикри ақидатонро барои дар комментария бинависен видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо баромадагия тамошо карданашо фаромӯш накунен лайк мондан то ки ба дигарро бираса ҳамада хайр то видеоҳои оянда.